Abaturage becyare cya muriisa umwigomborero ryantungamo umudistrict yantungamo nibashaba government kubahisaho obuhereza obucumbagire umucanga cyabo. Obuhereza obu harimo bw'amizi aho abaturage bari kugira ngo nibakozesa nayikonde mu cyaro cyona kandi amizi obumwe nigaburaho babonabona. Muri population mpango kuko naje bagambira sales ni nyingi zikutahana nanka twiniho kana ikondo kamwe konka tikakomara mwene kizibu cyamizi tukine nayikondo mwene imuke fire tweza kesa ndeke ibiri tutine mezi. Aba nibagira ngo no barabe bine bikondo biriho hayaza amashanyarazi tibari kutunga amashanyarazi kandi nebyo kwerinda bicumbagire aho bushuma bubire kari umucareki turakinga amashanyarazi agugumbwe n'ikizubu nabacha bakwe kwaterera bakata moto wa private turuona ndofu nikaka ukiza kwenda kikankisha tu karara ubundi gaburira kimushanga hawa nke bironka bishatu binatini mashanyarazi waza kurga kwika ko mwami Francis abashani baba kwira umunuko na hati yakiro turonda urese ugire kuri yaburagara akiha y'umuhoro akagurita kwija katema ho umuntu tuyine okurga aho aju yabazigaba kuza ku mwami poli nako mwami boss nakerezi wahanso rwebiri bakako ubundo kaguraho ka sabuni kawe aho tukurabaho abashani baba kwira umunuko. Okurugira arto mu byamugisha ori meya wa trading center ya muriisa bonka trading center bagerizeho kurakurana so mwanya gwabo konkati bari kwemarira niho bari kushabera government mikono na munongo kubakorera stamp ya trading center yabo. Trading center yitu tekwemarira ni manyisa ki tutwine stamp aho kuba hati kutukuza ku bundi kugire bya tuteganisa bya etaga stamp tutugine beto anshaba abo kuchikwataho ubundi muntu yambe ninga mutabure okutwakubasa kutunga stamp ite tukemarira nturakinga public toilet. Obuchiko buri kwebembere cyaro eki kubwashitamire bakore ngendegwaho yeberagiro byo kumaraho kuhenda amateka no bukirabe ngo bamwe nibajemere beragiro ebi kutwashitamire twaheza kurundwa kabuki tukicerezana kugira ngo waba uyine itungo waza kuruguza noja kumujo banzo ukuri report kandi tukateka hishitabo cy'amatungo oyino kwijoka handikisa amatungo gawe. Ecya kabiri tukicerezana twagira ngo waba no shubura umwanya notekwa kubonera license. Ebi byona bigambirwa mu rukiko rwe byo kwerinda urutebekanisiibwe honorable Kwesima Ivo ori district councilor habwigomboro ryantungamo bwanyuma yo kurro kwetombe itoko abaturage ahabwe shonga zo bushuma no butemu obwerisize karungu omu trading center ya muriisa. Songo meni mpura kesi zo ezebehoro izibarezo nko kumazi horo gutakwenda gukora entungu ko mu kushanga ngwe estami mwenanye na jantafana hati ebiturukora byona nturugom biturukura ne biturukureba mweni jantaha etisheme kwani kibanza no kubegesa. Urukiko ru gwetabigoma bebembezi n'abaturage ku rugo muri muriisa trading center nemyanye hetorwire okwegesa bwo kubakumaraho buhenda beragiro hamwe no butabanguko bwo mu maka. Honorable Kwesima Evans Ivo araganisa abatura kunaza kutwara shonga zabo mu nkiko za district ngo bundi bakatunga obuhereza nahura mu issues nke nanye zisheme kwa ningamba aho kana itinga stamp niza kujukereza ningani bajukwaba ko hari tumasa ekiteka teko ekinteki no kushira byo mu kanso bakashitama ka kanso ya district ekakitereza ekareba ko era abahereze sere kabari recognized mwenu ni manyangu echo niza kuchira byo mu kanso kwera akinguze mwe bikuza kutwara mu kanso no kuza kubakorera nibyeri. Ogu ashabira abaziro kushomesa abana babo okwenda kwerinda kizubu cyo bushuma. Abazire nabashaba mugezeho muhana abana banyu kumkweza kuhana abana banyu mubamanyise mugumwe mbaretere history ya muriisa
nimbashaba twine secondary school ya ifa twine primary ite ya ifa nikintangaza munonga mpura cyamaramani okushanga ngo baneiba bishomero bo tubakushomesezaho ningashi abana tubaruho bariyo mu bundi omwana emyaka yasheme kwa nashoma ariyo musenta shayishatu. ASP Rwamugisha Andrew Muhwezi oriyo munywanisa wa polisi n'abantu baburije habwa district ya Ntungamo yashomesa abantu amateka nko kugari kutwazibwa kandi yabashaba kugakuratira okushomesa no kuma abana babo na muno ngo mbwire bwe cyumuro okwenda kumaraho buhenda beragiro okuripotinga emishango kizire kutambura muni shomesa abantu uza kumuca manyangwa akari umushango guhazaho kuri hazaho kuri okuza polisi kahunga tebaka reportinga no mushango no polisi turi ba marayika mwiturota ngo habaye mushango mwachetegereza habaho mushango mu reporting na wakota kumonyo chikozire wa reportinga file keriyo obundo chikozire naija kumonywa bwanyima kazi nabatera abashija abana bakwatanisa na nyina baterishe kona kabakavuyo abana tebakushoma birugiremo bworo birugiremo abantu okufa government kushoze sente nyingi omuntu yaterwa nazahirwa ruma ogu yahamiza abatura ngo bonka polisi bariho kugwanisa no kumariraho kimwe mpenda beragiro yaje ngo bakateko bayirozi mwina na constitution konkimwe abinji ni muhende beragiro yagaruka yajangwa abantu nibo bakwata bakabutwara ha polisi ko ngate bakubayamba ico nanta kukimanya yona yijiraha kukirabe cyabireho ne namba yanje simuninza kugisigaha nza kwatagana umwame Ivan mwinaha abantu abakwende beragiro nituza kubakora nko kukiri kubasa. Trading center ya muriisa ekozigwe miruko 3 aharimo mu ruko gwa Kahunga Butare na Nyarubare kandi harimo mbare gw'abantu bari gwagati yigana 20 hamwe nigana 50. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.